Yesu ashimwe. Amen. Kubashitsi baba bashitse muri gice kigira kabiri. For the visitors who came in the second service, yiyumviye kwinjira muri gice kigira kabiri. if there is a new visitors, Yo hagarara hari. they could stand where they are. Atawurimo iduteba. Kama hayupo watu muda. Imani wahetebe. Mungu awabariki. Amen. Kwenda na vipindi vifuatayo. Turabandanya n'ibikurikiraho. Kwa sasa hivi tunakwenda kuita worship team. Muri kano kanya tugiye guhamagara worship team. Okay, ambao watakuja hapa mbele. They will come baraza ngani mbele kwa kuimbisha nyimbo za sifa na maabudu. Badushireko indirimbo zo kuhimbaza Imana. Baada ya hayo, samahani kwa sababu ikiwa nimezungumza vibaya, samahani kwa sababu kusema inawezekana katika wingi wa maneno inaweza kuporomosha neno lisilo sawa. Samahani kwa hilo. Haya, basi kinachoendelea ni hicho. Nilikuwa gukurikiramo nivyo. Tunawaita wale waimbaji wenzetu wa nyimbo za sifa na maabudu. Worship team. Waje hapa mbele watuimbishe. Bashikenga anye watuimbishe. Na sote tutabarikiwa. Baadaye nyuma yao tutakwenda kumuita mtumishi wa Mungu Mwalimu Michael. Tunahamagara umukozi w'Imana Mwalimu Michael ambaye atakwenda kuomba Mungu. Aliwanaza kusenga. Na baada ya kumaliza kuomba, hamahejeje kusenga, mtumishi wa Mungu atakaribishwa hapa mbele kwa kutupa neno la Mungu. Umukozi w'Imana achaza guhabwa kazi kuduhisha ngo na Bwana awabariki. Amen.
wankuye kure Mana. None Mana umugaba napinginze pemu wawe abantu bayigiza inotorero yigiza amazambo yawe kozewe naco nico sinzi no gusobanura ariko napinginze Mana sobanura abantu bawe ko uri Imana yacu urakoze kuri ndiho byose ndabisabye biyata yawe igenda amen. Reka dusome Zaburi igice cy'ijana cumi n'umunani umurongo w'icenda kugeza ku murongo wa 20. Umurongo w'icenda. Umurongo w'icenda mirongo ibiri w'umunani n'uw'icenda. Umurongo w'umunani n'uw'icenda aravuga ati kugira uhoraho ubuhungiro kuri n'ikimazi kuruta kwizigira abantu. Kugira uhoraho ubuhungiro kuri n'ikimazi kuruta kwizigira abagize gute? Iri ni ijambo ry'Imana. Kugira uhoraho ubuhungiro, kufanya makimbilio mbele za Bwana. Jewe uhoraho ndamugize ubuhungiro. Mimi Bwana nimefanya kwa kimbilio. Sinzi nawe uko uhoraho wamugize ubuhungiro. Sijui kama wewe umefanya kimbilio. Ndibaza urambona uburyo ndeha Na nadhani naona navyolingana kuko ndagize uhoraho ubuhungiro kwa sababu nimefanya Bwana kwa kimbilio. Icyo gituma yari inoteka. Ndio maana amenipa heshima hii. Nawe ndakwinginga umugoroba Na mimi nikusihi jioni ya leo nuwe waza kuraba abaririmbyi gusa soma kuja kutazama waimbaji tu. nuwe waza kuraba ibyo twambaye Usije kama umeleta na mavazi tu. ugire icyo utahana Uwe na kitu kupeleka nyumbani. kwizigira abantu Kutumainia wanadamu. muri ibi bihe tugezemo Kipindi hiki tulicho nacho abantu benshi usanga bariko barizigira abantu wanadamu wengi wanatumia wanadamu wenzio. ariko n'ubuhombe nshuti yanjye Ni hasara ndugu zangu. n'ubuhombe Ni hasara. kuko uramwizigira Unamtumainia inyuma y'iminota ibiri akaba yaguhindutse baada ya kamili na kuoka. ariko wizigiye uhoraho Ukimtumainia Bwana ntizigera guhinduka. hawezi kubadilika. Ndakunda kwiga Napenda kujifunza kuko bakwitange bavuze kama nitangulia wakizungumza ku bantu babiri, kwa watu wawili, ku mugore n'umugabo. mke na mume. Ku mugore n'umugabo, Mwanamke na mwanamume bagihagarara imbere y'abantu wakipindi wamesimama mbele ya baravuga ati tuzobana karamata, wanasema tutaishi daima, ariko umwanya mutoyi lakini muda mfupi barahindukana, wanabadilika. n'urukundo bakundanye rukavaho, Pendo ule ambao uko nao umetoweka. umwe abonye umuntu ukabona abonye ingwe. Mtu akimtazama mwingine inaonekana kama Ariko Imana ya Eliya, lakini Mungu wa Eliya umwizigiye ukimtumainia na guhinduka. hawezi kubadilika. Jenda umwizigiye yakuye kure, Mimi nimemtumainia ametoa mbali, yatumye bagira cyubahiro, amenifanya kwa mtu wa heshima. urambona utubera, Mnaona ndio murabona ibyo mbese, mnaona ariko kwizigira iyo Mana lakini kwa kuwa tumtumainia Bwana byatumye ibicyubahiro. amekuwa msaada. Ndagusaba kuri uyu mugoroba, Kwa jioni ya leo ndaza hari ibintu byinshi wizigiye, kuna mambo mengi unayotumainia, achana nayo, reka kitu hili wizigire Imana yonyine. tumainia. Ndarangiza, Nimaliza. ndakwinginga inshuti y'umusaraba, Sisi ndugu katika Bwana, wizigire Imana tumainia Bwana. kuko umwana w'umuntu arahinduka. Hata mwanadamu anabadilika, Umwana wabyaye araguhinduka. mtoto ni mzaa anabadilika. Abo babyeyi barabizi. Wazazi wanajua. Amezi 9 Miezi 9 zeru bana mfise, katika watoto nilionao mfise abana 9. na watoto 9. Umwana wa nyuma sinzi wakati wawe bakunda bari bacariho,
Nilienda na mama pale kwenye mama kusalia. Kaesta wange. Nikose. Tuanza. Tukae. Tulinzira. Kaingia pamoja. Wanakazi hao mama. Wani mikogo mama. Wanakazi nzito. Wafisi mikogo mikogo. Nachanganyikiwa kusema hapa mama kabisa. Hii ni kazi nzito. Tunasoma na kwati ili mikogo mikogo. Ariko mwana lakini kwa muda niyo yakura nyirazovuga nazomwumva. Mtoto huyo hata kikuwa mama atasema lakini mtoto atamsikia. Muri ndio twizigini Imana. Tumenee Bwana. Amwumvise amagambo meza. Mana ya Elia. Kwenda kuichua hiyo Mana. Shubahiro rwawe Mana. Mungu sisi. Ndagushima Mana. Mungu ko wagiye ka Dawudi kuko wampuye kure Mana. None Mana umugaba nakwingize mbeho wawe abantu bayigiza inatorero igigize amagambo yawe kozewa naco gico sinzi no gusobanura ariko nakwingize Mana sobanurira abantu bawe kuko wewe uri Imana yacu urakoze kuri ndiho byose ndabisabye biyada yawe byera. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nitakusamehe kama watu Jerusalem na Gatoro. Ngombe chukatuke sura mbele. Haleluya. Amen. Imana ni nziza. Mungu atuwema. Ongea tukora mwoko tuchukua. Amen, amen, amen. Amen, amen. Namukuru wa mwiza cyane. Nicho ni njema. Nalina bakumbuye. Nilikuwa nimekumbuka. Ariko reka mvubuko. Lakini tunasema hivi. Numwanya wo kwakira umukozi agira kabiri. Muda wa kupokea mtumishi. Nabasabe ishenga muhaguruke dukumira amashimana. Niombe kanisa simame. Kipindi Karibu na Mungu akubariki. Amen. Amana ni Imana msame sarasa yangu. Mtoto wa Mungu anafanya nini? Ndio itapo jema na msame sarasa yangu. Na wale wanaotaka kusema ana meremeta. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ibara ya chahabu chiwaza. Hallelujah. Nashimana. Nari mfite gahunda ejo hashize. Nilikuwa na taratibu mwingine kandi numvaga mfite na gahunda kuwa mbere. Nilikuwa na kazi zingine nilifanya. Yari ngoye kugira ngo nzi uyu munsi. Kwa sile kandi nzasubireyo n'ubundi muri gahunda zo kuwa. Nirudi tena huko kufanya. Ariko Imana yarashatse. Mungu haleluya. Uyu munsi ubwo twari dutegereje indege. Leo kusubiri. Nari kumwe n'umuzungu. Nilikuwa na mzungu mmoja mweupe. Ambira ko yapfushije umubyeyi. Yapfushe mama we hano. Akasema amefisha mama yake. Navuga ngiye muri gahunda y'urusengero. Nikamwambia naye nenda kwa utaratibu wa kazi za Mungu. Noneho ndamubaza ni wowe bimeze bite? Na nikamuuliza wewe kwaje? Ndavuga ni mwebwe abazungu. Nikamwambia ninyi wazungu mwatuzaniye ubutumwa bwiza. Nyie mtetea habari njema. Ariko Mungu ntabwo mugisenga. Lakini sasa hivi hamwabudu. Agira gutya. Akafanya namna hii. Noneho basi ndamaze none se wowe ibyawe bimeze bikamuliza sasa wewe mambo yako arambira jewe ati ntabwo nsinga genda umuganda ntabwo ngira ahantu nsengera atariko kera numva ko ababyeyi baramangirikana akaniambia zamani wazazi walikuwa kuangikana ambwira ko ari umuhakanyi ntacyo yemera na yeye anasema ndabwira ati rero mu bintu ugomba kumenya nikamwambia kitu unachozitegereza umuntu muzima n'umuntu wapfuye na uangalie utaratibu wa mtu ambaye amefariki. Haleluya. Amen. Naomba umuntu muzima mtu ambaye bado apfuye mtu ambaye amekufa nta gice na kimwe cy'umubiri babakuyemo hakuna hata nafasi ya mwili unakombe abari wa wundi ani yule ahitambira ati umwuka anasema pumzi the spirit pumzi. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Uwo niwe muntu nyawe huyo pumzi ndio mwanadamu sasa ubutaka
umuntu yapfuye ntajya mu butaka. Mtu anapokufa anakwenda Imana yacu mbinguni. itugirire neza. Mungu atatufanyia Haleluya. neno. Amen. Natekerezaga ko ahari nigishije nakwigisha ibindi, Nilikuwa nafikiria kwamba ariko ngeze hano au urupapuro wampaye rwanditseho ngo uwamushe. Nilipofika hapa nikaambiwa ni umuvyuro. Haleluya. Amen. Uwamushe. Umuvyuro. Mu rurimi rwanjye bagira ububyutse. Haleluya. Amen. 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 Imana yacu dufashe. Mungu atusaidie. Nicyo turi buganireho uyu munsi wa none. Na hili ndio tutazungumza. Ndagerageza kuganiraho Uwiteka nshoboza no mu gihe mfite. Tutazungumza na ninyi kwa kadri Mungu anavyowezesha. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Kwanza wewe. Naweza kuuliza Hiyo mafuzo ubyutse mu wanapozungumza kuamsha. Ndio nasema. Kwa mwalimu Tanzania. Katika nchi yangu nilikuwa. Ariko iyo bavuze ubyutse umviki. Wanaposema mambo ya kuamsha. Mbira kwa byumva. Na ndio msamaha moja bino cyaba kukire bikorohanye kumushyira bikorohanye cyangwa iyo bavuze ubyutse umviki. Wanaposema kuamsha unasikiaje? Mpe mic. Wanasema ni mtu labda amesinzia. Agakambuka. Haleluya. N'umuntu warusinziriye. Ni mtu ambaye alikuwa amelala. Burya si umwana wa usinziriye ufite amasoro. Si tu kama mtoto. Ni ufite umwana Ukiwa na mtoto akaryama agasinzira nijoro mu gitondo yakangutse anapoamka aba yageze muri wa anakuwa katika mambo ya uvuki. cyangwa se mwebwe muryamye nijoro mukasinzira mu gitondo mwamageze mu byose Ukiamka mmefika katika wakati wa kuamka wa uamsho. Haleluya. Amen. Nadhani kwamba mtu akisema kwamba uamsho ni vile tunavyokuwa tukifanya kazi na kazi tunaifanya, lakini tunaifanya pasipokuwa na roho, tunaifanya tu kwa hatujui tunakupenda, lakini kwa sababu ya uamsho mtu anaamuka kiroho, kwa sababu watu wanafanya kazi kimwili, kazi kuamka kiroho. Haleluya. Sana ni ikintu kiba mu muntu, Ni kitu kinakuwa ndani ya mtu. sivyo? Hata muhinga ibigori Hapa mna mahindi mkula gari ndabaga pasiteri mmoja mchungaji arambwira ati ubu ni ubugari n'ibitunguru bitwanye. anasema leo mahindi. Reba wowe uri mu rugo iwawe, Wewe uko nyumbani kwako ufite abana b'abasore, una imisore n'inkumi, una vijana mabinti mu rugo ukabyuka ukajya guhinga, ya asubuhi kwenda ngo bababwira ukabona birabagoye, ukiwaambia wanaona ndetse rimwe na rimwe ntibajyane nawe kujya kugufasha. hata wasiende kukusaidia. ariko noneho igihe hakaba igihe Lakini inakuwa wakati bakavuga batariko ndumva nshaka kujya gufasha papa. inafika wakati sasa najisikia Papa si wamuhamagara na unamwita noneho bwacya kongera agasubira akibwiriza akanatanga papa kugira ngo umwima. baadaye tena anajifunza na kutangulia. Ushobora kuvuga ko uwo mwana wawe Unaweza kusema yagize ububyutse amekuwa na uamsho bwo kujya mu mirimo, kwenda cyangwa shamba, yagize ububyutse amekuwa na uamsho bwo kujya gukora. kwenda kufanya kazi. Haleluya. Amen. Bimuzamo Vinakuta bikamubamo. vinakuwa ndani yako. Haleluya. Amen. Imana yacu dufashe kandi tugirire neza. Kwa hiyo Mungu wetu tusaidie na tufanye. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Turimo turasengera ububyutse. Tunaombea uamsho Buri muntu wese n'ahantu hose basenga baba bashaka ububyutse, mahali popote pale ariko ububyutse ni isezerano ry'Imana. Bwana uamsho ni Ni ahadi. isezerano yadusezeranije. Ahadi Mungu ametuahidi. Ndakeka abantu ba Derayide Na imani watu wa Israeli nagiye njya kuvuga ubutumwa, wanaenda kuhubiri kule. nagiye bigisha amakuru ukuntu Imana izongera ikabyutsa itorero ryayo. Kwa tukuambia kwamba Mungu atamsha Turazibuka cya giti. Unakumbuka ule mtu. Haleluya. Amen. 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 Kiruma Kikule kakauka imizi iraribwa, na mizizi ariko kauka. isezerano ririho Lakini ahadi ko Imana izongera igakora ibitangaza. kwamba Mungu atatenda muujiza. Haleluya. Amen. 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 Mu giti ngo nubwo cyaba cyarumye. Maana kitu mtu kumbe kauka. Haleluya. Amen. 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 Nubwo cyakuma, Hata ukikauka imizi yacyo yarariwe, hata mizizi yake ariko nicyumva imvura. lakini kwa kijeshi. Haleluya. Amen. 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 Bizagenda bite?
kizongera gishibuke kitasimama tena, kandi nigishibuka kisimama kizazana utubabi duke duke, kitaleta majani, kizongera kizane amashami, kitaleta matawi, cyongere amashami azeho ibibabi, ibibabi bizeho indabo, indabo zizeho imbuto, igiti kibe igiti kinini kandi gihagaze neza. Haleluya. Burya ni ubuhanuzi bw'ububyutse, gusa huo ni uamsho, huo ni nabii wa uamsho, kandi Imana yacu itugirire neza. na Mungu huyo. Haleluya. Ububyutse ni isezerano, Uamsho ni ahadi, kandi isezerano ni iryawe, na ahadi ni yako. turi kumwe Pamoja. Haleluya. Amen. 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 Wenda mbere yuko mvuga byinshi, reka tubanze dusome ijambo ry'Imana muri Yoweli, Kabla ya sema mengi tusome neno la mu Mungu. gitabo cya Yoweli, Kitabu cha Yoweli ibice bibiri. Hari igihe Bibiliya zidahuza imirongo, inawezekana Biblia baadhi yazikutana mistari. ndakeka hamwe ni ibice bitatu ku murongo wa mbere, Nafikiria sura ya 3 mstari wa kwanza, ahandi ni ibice mirongo 28 bitewe na Bibiliya ufite. inategemea na Biblia. Tugasoma imirongo ibiri. Mstari wa 4. Ndasoma muri Bibiliya afite n'icyamana avuga ngo, hanyuma y'ibyo nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose, abahungu banyu n'abakobwa banyu bazahanura, abakambwe banyu bazarota, n'abasore banyu bazerekwa, ndetse n'abagaragu banjye n'abaja banjye nzabasukira ku mwuka wanjye muri iyo minsi. Amen. Ntabwo ukeneye gusoma mu Hatuna haja kusoma katika Biblia sawa. numvise adasoma ngira ngo hari abantu batumva ikirundi cya Kinyarwanda babasomera mu Giswahili kizizi. Okay. Haleluya. Amen. Reka noneho tujye mu byakozwe n'intumwa, Matendo ya Mitume ibice bibiri, sura ya 2, dusome duhere ku murongo wa 43. sura ya 2 aya 3. Aravuga ngo abantu bose bagira ubwoba, nuko intumwa zikora ibitangaza n'ibimenyetso byinshi. Abizeye bose babaga hamwe bagasangira ibyabo byose, ubutunzi bwabo n'ibintu byabo barabiguraga bakabigabanya bose nk'uko umuntu akeneye. Kandi iminsi yose bakomezaga kujya mu rusengero n'umutima uhuye n'iwabo, bakamanyagura umutsima bakarya bishima, bafite imitima itishama, bahimbaza Imana, bashimwa n'abantu bose, kandi uko bukeye umwami Imana ikabongerera abakirisitu. Mwayumvise amagambo dusoma. Nadhani nimesikia maneno haya. Nababwiye ngo ububyutse ni isezerano. Uamsho ni ahadi. Duhora dusengera ububyutse, Huwa tunakuombea ariko ububyutse ni isezerano. uamsho ni ahadi. Ni isezerano Imana yaduhaye. Ni ahadi Mungu ametupa. Haleluya. Imana yatanze isezerano, Mungu ametoa ivuga ahadi ko izasuka ku mwuka wayo ku bantu bose, kwamba atamwaga roho, kandi ibyo bizaba mu minsi ya nyuma. na hayo itakuwa siku za Kuko mwisho. mu minsi ya mbere, Maana siku za ubu kwanza, turi mu gihe cy'ubutatu butagatifu. maana tuko kwenye ushirika utatu mtakatifu. Haleluya. Amen. Kuko mu gihe cya mbere dusoma ijambo ry'Imana, Kipindi cha kwanza uzabona ko Imana yagendereraga abantu direct, Mungu alikuwa ikavugana nabo direct, moja kwa moja na ikavugana na Moses, akizungumza na Musa ikavugana n'abahanuzi, na manabii, ikabatuma, anawatuma. kubera ko abantu ubwabo batinyaga Imana. Sababu kipindi hicho Ariko cyatumaga batinya Imana alichosababisha ni uko kujya imbere yayo byari bigoye, kuingia mbele za Mungu kubera ibyaha byabo, sababu ya dhambi zao. kubera isura Imana yabaremanye abantu bamaze kuyanduza, Maana tumeshachafua. bagatinya kujya imbere y'Imana. Igihe kimwe bagerageje kujyayo, Mmoja ni mkenda. Imana ije, bose bagira ubwoba, babwira Mose ngo agende wenyine abonane n'Imana. Wakasema Musa aende peke yake. Ariko mbere baravuga ati Imana natwe Mose
natwe tuzakuja kubona Imana. Wakasema tunataka Imana yacu tumuone idufashe kandi tugirire neza. Mungu atunemie. Haleluya. Amen. 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 Haleluya. Amen. Iki gihe umwuka wera ntabwo yajyaga aza ku bantu bose, hajagusa watu wote, ahubwo habaga harimo umuntu umwe we Imana yatoranije. alikuwa kuna kwa mtu ishaka ko akora umurimo runaka. Mungu akitaka afanye kazi fulani, umwuka w'Uwiteka akaza kuri uwo muntu. Roho wa Bwana anapokuja juu ya mtu, tujya tubona uko umwuka yari ageza kuri ba Samusoni, Roho Mungu aligusa kwa Samsoni n'abandi bo mu isezerano rya kera, na unaongea katika bakora imirimo ikomeye cyane, wakifanya kazi ngumu sana. Umwuka wera yari ari muri bo, maana Roho alikuwa umwuka yari yabajeho, maana alikuja na ariko akaza ku muntu umwe, anakuja kwa mtu kubera mmoja, Imana ishaka kumukoresha. kwa sababu Mungu anahitaji mtu. Haleluya. Igihe kigeze, kipindi kilipofika, haleluya, amen, Yesu Kristo umwana w'Imana araza. Mwana wa Mungu Imana yigaragariza abantu muri Yesu Kristo. Mungu akadhibitika kuhusu Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Ariko noneho lakini aravuga ati mundeke ngende, akasema mniache kuko nintagenda nitakapokuwa Umwuka wera ntazaza. msipende Roho kubera iki Umwuka wera yagombaga kuza. Kwa nini Roho Mungu ataka Umwuka wera yagombaga kuza? Kwa nini Roho Mungu kuko Imana yari yaramusezeranije abantu, kwa sababu Mungu alikuwa ameshatoa isi y'imperuka, kipindi cha mwisho nzasuka umwuka wanjye mwanga abantu bose, kwa watu wote. Imana igusezeranije ikintu, Mungu anapokuahidi kitu, nawe ukaba mu isezerano, na wewe katika ukaritegereza na ukasubiri, ngombwa uzaribona. ni lazima utapata. Haleluya. Amen. 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 Ntabwo nshaka kwinjira maho cyane, sitaki kuingia huko sana, ariko noneho lakini igihe kigeze, kipindi kikifika, igihe kigeze Yesu aragenda. Kipindi kilipofika Yesu kaondoka. Amaze kugenda, baada ya kuondoka, ni nabwo ndipo tuvuga ko twinjiye mu bihe bya nyuma, ndipo tunaposema twinjiye mu bisi y'imperuka. Tumefika katika wakati wa mwisho, kuko tugeze mu gihe umwuka wera arimo arakora. maana tumefika katika kipindi cha Roho anafanya kazi. Hapo tunasoma nyuma y'umwuka wera, baada ya Roho nta wundi uzagaruka, hakuna mtu mwingine atakayerudi. Haleluya. Amen. Imana yabanye n'abantu, Mungu amekuwa Yesu yabanye n'abantu, Yesu amekuwa na wanadamu, umwuka wera nawe ariho, na Roho Imana yigaragarije abantu mu butatu. Mungu amekuwa umwuka wera nta kindi gihari, na baada ya Roho kuna keretse kugaruka kwa Yesu. Zawe bese Yesu. Haleluya. Amen. 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 Imana yacu tugirire neza. Mungu atunemie. Yesu Kristo aragenda. Yesu akapaa. Yesu amaze kugenda, baada ya kupaa, asuka umwuka wera, akamwaga umwuka wera amanuka ku munsi wa Pentecost. Roho Mungu umwuka wera amanutse, aliposhuka, intumwa n'abandi bantu 120 buzura umwuka wera, wao wakajazwa. bamaze kuzura umwuka wera, baada ya kujazwa Roho, abantu bayoberwa ibyabaye, watu nibwo wakashangaa. bagiye babaza intumwa. Petero arahagarara, arababwira ati Yesu Kristo wa undi mwishe niwe ukoze ibi ngibi byose. Yometenda haya. Haleluya. Amen. Baravuga bati none bagabo bene data, yarabasubiyemo aya magambo yo muri Yoweli yandi twasomye. Ndio akawaambia Yesu, arababwira ati akawaambia nuko byavuzwe n'umuhanuzi Yoweli, kama vitabiriwa na nabii Yoweli, baravuga ati tugire dute? Arababwira ati nimwihane, akawaambia tubuni, nimwihane, tubuni, nimwihane ibyaha byanyu, tubuni dhambi zenu. Haleluya. Amen. Namwe muzabona impano, nanyi mtapokea isezerano ari ryanyu, kwa sababu ahadi ni yenu, n'abana banyu, na watoto wenu, n'abari kure bose, na wao wote abazahamagarwa n'umwami Imana. na wale wataitwa. Haleluya. Amen. Amaze kuvuga ibyo, baada ya kusema hayo, bibacumita mu mitima, akachomwa mioyoni mwao. noneho ndipo barihana, abantu 3000 barihana, bahindukirira Imana. Bamaze guhindukirira Imana, haleluya, batangira gusenga, batangira kugira uburyohe bwo gushaka kumva iby'Imana. Noneho bakajya mu rusengero, uko basenze, uko bateranye, abandi nabo bakaza, bahagera bakihana, bamara kwihana, itorero ririyongera, itorero rirakura, itorero rimaze gukura, ubwo ububyutse. Haleluya. Amen. Haleluya. Ubwo ububyutse, abantu bariyongera mu itorero, watu wakaja kanisani, ububyutse, uamsho. haleluya. Hari step ebyiri bugaragaramo, kuna hatua mbili ambao unabitika. Amen. Haleluya. Ubonye urusengero rwuzuye abantu, ukiona kazi imejaa watu, mushaka kugera ngo dufite ububyutse, naweza mkasema kubera abantu buzuye mu rusengero, sababu watu wamejaa. ariko abantu nibaza mu rusengero, watu wote kanisani, kubera baririmbyi babyina neza, sababu imbaji mwababonye uko
babyina kubera abaririmbyi babyina neza bakanacuranga neza abantu bakuzura hano mu rusengero byagera igihe cyo kubyina bakabyina nyamara bagataha nta n'uwuzuye umwuka wera nta n'uwihannye ibyaha muri kino gihe urahamagara abantu kwihana kw'ababura kandi ijambo ry'Imana ryavuze Imana yacu itugirire neza Imana yacu itugirire neza ntabwo buzaba ari ububyutse bose bamushoboye ububyutse nyabwo wamushoboye ububyutse nyabwo wamushoboye nubwo mwaba muri babiri hata kwa wawili cyangwa se muri batatu hata watatu mubasha kugira ububyutse naweza kuwa wamushoboye ububyutse nyabwo wamushoboye butangirira mu mutima wawe naanza na moyo wako niho uwamusho itangirira ububyutse butangirira haleluya amen amen haleluya mu mutima wawe ndani ya moyo wako uyu munsi wa none siku ya leo mpagaze hano kugira ngo ugire ububyutse bwo mu mutima ile uone wamushoboye ntabwo bihuriye n'umubare w'abantu au haikarishi ndashaka ngo mubwire ububyutse bwo mu mutima wawe na uone wamushoboye wawe bimeze bite moyo wako uko vipi haleluya amen ese mwabaririmbyi nyiwe baji ko nabonye hano muririmba neza ko nabonye mutamba mudasobanya mukoresha igihe kingana cy'imwitozo mnatumia muda gani mubwire igihe mukoresha mwitozo kangahe mu cyumweru kangahe mu cyumweru Jumapili simbizi buri korali igira gahunda yayo hari abafite gahunda iri munsi ya kabiri mu cyumweru kuna watu wana utaratibu wa siku mbili katikati ya wiki biragaragara ko mwese muregeze kabiri ni kabiri cyangwa karenga inawezekana iyo umwuka wera yamanutse nubwo umuntu yaba avuye mu busambanyi mu kabari nubwo umuntu yaba avuye kwiba akagera hano agafatwa n'ijambo ry'Imana akihana ibyaha bye akuzura umwuka wera azaza hano atambe haleluya kuko ajyanwa na gahunda y'umwuka wera ntabwo azabusanya n'umwuka wera kubera ko iby'umwuka wera ntabwo bigombera kwitoza ko mu buryo bw'umubiri haleluya amen ahubwo bisaba umwiteguro mu buryo bw'umubiri uri kubyumva neza haleluya ni ukuvuga ngo wowe ntukunda gusenga wowe ntabwo ukunda uzana hano mu rusengero mugasenga Imana ugasaba Imana akazi ukabona yo murabona trouble ziri muri centering bakagucisha hasi no hejuru ugasenga Imana ariko wazajya guhembwa ukazakunanira kuzana icyacunana mu nzu y'Imana kubera iki kubera ko sababu umeze nk'abawundi wo mu byakozwe n'intumwa nako mu byahishuwe haleluya mu byahishuwe ngo kuko ufite izina ry'ukuri wanyamaruka buri sababu una jina nzuri usenza Imana unomba Mungu uragiye mu makazi ariko akazi urakabonye kazi umepata ushobora no gutanga ikigira 10 woza atakutoka 10 turi kumwe ukavuga ngo ukaza ukabyina hano ngo urashaka ububyutse unaruka hapo ububyutse buzaza ububyutse buzaboneka ariko senga Imana lakini omba Mungu ubanze wihana ibyaha nta nubwo wabasha gutanga icyo kigira cy'umutari hari ibyaha uwezi kuba utabasha kwihana ubusambanyi bwawe waba utabasha kwihana ingeso zawe mbi warangiza wowe ubwawe ukabasha kuza hano nguzanya amashikano umaliza alafu unakuja kutoka bishoboka sadaka hiyo zikani uyumbi cy'umutari igihumbi n'amafaranga menshi katika 10,000 kutoka mwani no mwisho ntari cyo bizakumarira hata mbinguni hatakusaidia Imana yacu dufashe kandi Mungu atusaidie na ububyutse wamsho gutangira umutima w'umuntu unaanza ndani ya moyo ntaho uguriye n'umubare wingi wa watu haleluya amen aho utangiriye na ndabaha urugero rwiza nawapa mfano Yesu Kristo yaje hano mu isi Yesu alikuja duniani yarigishije aliwafundisha imyaka irenga 3 ariko iyo myaka yose yarangiye iyo myaka mitatu ububyutse butari bwasi uwamushoboye kwamba bigaragara ko Yesu inadhibitika kwamba Yesu yaje aje gutegura kuja kuandaa kugira ngo nasuka umwuka wera umwuka wera ariwe uzazana n'ububyutse roho Mungu ndo aje na wamshoboye siko bimeze siko ndivyo haleluya amen araza maricyo gihe cyose akaje kabariza siku zote arigisha
akafundisha byari bigoye kwa sura hisi yarabanje arareba aliangalia atoranya umwe wa mbere ntabwo nibuka izina yahereyeho sinibuka muramba bari akachagua mtu mmoja Matayo aragenda kuri Yohana aragenda kuri ntumwa zose arazitoranya ile mitume yote agenda murikira kusema nifuate murikira kuko byari byabananiye arabategeka ati murikira baramukurikira akamfuata igihe kigeze akora ibitangaza abantu bakamukurikira kubera ibitangaza atari kubera ko bahindutse Imana yacu tugire neza biyera igihe abandi bajya kumva inyigisho ze kubera ko ibitangaza baba benshi cyane inzara irabica no arabigisha maze kubigisha abona ko bidakwiriye ko bataha batariye akafundisha imigati abantu ibihumbi n'ibihumbi baramukurikira kubera imigati abantu benshi baramukurikira watu wakafuata igihe kigeze baramureka bose basubira inyuma wakati ukafika wakamwacha karudi nyuma Imana yacu dufashe Mungu atusaidie Imana yacu tugireze hari yaje abantu ibihumbi bingahe kunawe hari yaje ibihumbi bitanu wewe walikuja walikuja 5 kandi muri kiriya gihe ntabwo babaragamo abagore n'abana na kipindi hicho icumi cyangwa 15 walikuwa kwenye 10 ariko amaze kugenda igihe yari agiye kuzamuka mu ijuru ariko kwetu wa Herayono amaze kuzamurwa abandi basubira mu murwa bajya gutegereza Yerusalemu kuko yari yababwiye abo bari abantu bangahe bari abantu 120 walikuwa 122 haleluya kandi harimo abamama hano muri 120 na watu wote walikuwa kuna baba ni 5,000 hajije bari watu 5,000 walikuwa wapi Imana yacu dufashe turi kumwe amen haleluya aba bandi 120 hao watu 120 nibo ububyutse bwahereyeho ndio hao wabuza ngo bari benshi unaweza kusema kwa wengi 120 mu gihe cyose Yesu yari amaze akora n'abantu yari yaragiye abwiriza n'ahandi 120 abo bari benshi kwa kipindi Yesu alikuwa anafundisha walikuwa wachache kandi barashikireze amen ariko noneho lakini ku munsi wa Pentecost kipindi cha Pentecost baba 120 watu 120 bamaze iminsi bari hamwe walipokuwa bamaze igihe basenga Imana wakiomba Mungu buryo bavuze ngo bari mu mwanya umwe wanaposema kuvuga ko bose bari bakwiye batandukanya bamaze guhuza umutima bya bintu byanyu biri hagati yanyu ntazi yale matatizo yageze hano mimi sijui bya bintu byose byavuyemo yale yote yalikuwa yametoka turi kumwe pamoja za ntambara zile musengero habamo intambara Bwana kanisani tunapita turabizi cyane tunabona n'abandi intambara nyinshi sisi tunajua kanisani muharamo yale yote turi kumwe tuko pamoja suri mu Rwanda iki mnapigana kwa nini Imana yaje dufashe Imana yaje tugirerese amen umukristo mwiza ndiye tunazo mu rusengero Rwanda ajya gusenga Imana hapigana na kwa sivyo Imana yaje dufashe Imana yaje tugirerese haleluya amen amen 120 ijambo ry'umuntu umwe neno la mtu mmoja kubera yari yamaze kugira ububyutse mu mutima we maana alikuwa ametoa kubera yari yamaze kuzura imbaraga z'umwuka we cyangwa nguvu za roho haleluya amen akuze ijambo rimwe aliposema neno moja ijambo rimwe neno moja livuzwe n'umuntu umwe ndisema na mtu mmoja haleluya amen abantu 3,000 watu 3,000 bahita bihana wakatubu ntabwo ari uriya muntu wabatsinze si mtu mmoja amewashinda ahubwo ububyutse bwari bwamanutse bwo bwabatsinze uamsho ule uliposhuka ndio ububyutse uamsho nimushaka moyo batatu ukitaka ndio ntabwo nzi pastor ntabwo nzi ufite abantu bangana mu rusengero kwa kundi mungana ububyutse ni budahera hagati muri mwe ntabwo uzabasha kwira muri uyu mujyi uamsho usipokuwa ndani yenu haleluya amen ububyutse uamsho ugomba guhera muri wowe unaanza kwako nawe nubona itorero rikeneye ububyutse na wewe ukitaka kanisa ukabisenga mu itorero ubona ububyutse na ukiona kanisa hera muri wowe anza kwako usenga Imana ikubyutse omba Mungu akwamshe Imana yatugirene amen 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 haleluya amen amen amen
Ahantu hose mvuze ubutumwa nkunda kubivuga. Mahali pote nimehubiri Itorero ryo muri iyi minsi ya none, kanisa la leo bitandukanye n'itorero twakirijwemo. si ndio kutofana na kanisa Ntabwo letu. bisa. Hafanani. Kuko abakristo Waumini bo muri iyi minsi ya none wakipindi hiki ibyigenge wanajitegemea. ntabwo bashaka kwihana, Hawataki ntabwo bashaka kugenda uko ijambo ry'Imana hawataka kufuata neno la bakurikira Mungu. umucyo wo mu maso yabo, Wanafuata nuru tu ya bakurikira iby'amaso yabo areba, wanafuata bakurikira macho yao. ibitekerezo byabo bitekereza, Wanafuata mawazo nibagira yao. isoni zo kuza mu nzu y'Imana bagahagarara ahera y'Imana, bavuye mu byaha, abasambanyi basambanye, abasinzi basinze, abambura bambuye, ababeshya babeshye, bakaza hano bakaza hano bakirengagiza rya jambo ry'Imana rivuga ngo mwakwiba, mukica, mukosereza Bayali imibavu, Mnaabudu sanamu. mwarangiza mukaza kumpagarara imbere Kimaanisha mnakuja kusoma mbele yao murakijijwe, tumeokoka. murimo murajya mu ijuru. Kwamba mnakwenda mbinguni. Haleluya. Ubutumwa bwiza Injili takatifu. ijambo rimwe ndagira ngo mbibabwire, andi magambo yose naherekeza ubutumwa bwiza. Ijambo ubutumwa bwiza nivuga ngo ihane. Injili ya kweli ihane, kutubu. ubwo nibwo butumwa bwiza. Hiyo ndio injili. Ubwo nibwo butumwa bwiza. Aho hose mvuze ubutumwa iryo jambo ndarivuga. Mahali popote ihane. Ihane. Utubu. Va mu byaha. Hindukira. Geuka niryo jambo ry'ubutumwa bwiza. Hilo ndio neno. Ihane. Tubu. Hindukira. Geuka. Va mu nzira urimo. Va mu byo utekereza. Va mu mwijima. Zengera mu mucyo. Nenda katika nuru. Haleluya. Amen. Imana yakidufasha. Mungu atusaidie. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Yohana Mubatizo, Yohana Mbatizaji aza guteguriza Yesu. akaenda kuandalia Yesu. Yesu azanye ubutumwa bwiza. Yesu kaleta habari njema. Aza yigisha abwira abantu wiki. Akifundisha akisema, Arabwira ati nimwihane. kawaambia tubuni. Nimwihane. Tubu. Nimwihane. Tubuni. Nimwihane. Tubuni. Haleluya. Amen. Abantu barihana. Watu wanatubu. Kandi abantu basaga baje kureba umuhanuzi. Watu walikuwa kuvuga iby'abahanuzi. Maana watu wanakubali. Ariko hakaba hari hashize imyaka myinshi. Maana undi muhanuzi uje. Maana kwa kupita miaka umuhanuzi mu butayu. Wakasikia kubaba tujye mu butayu tujye kureba ibyo ari byo. Wakasema tunakutazama kwenye jangwani. Wakaenda kwenye jangwani. Yohana arabitegereza. Yohana akaanza ati nimwihane. Kusema Abafarisayo baje n'abanditsi. Abafarisayo n'abanditsi. Yemwe bana b'incira mwe. Kawaambia ninyi watubihane. Tubuni. Yemwe mwihane muri ibyo bibi byanyu murimo. Tubuni. Abana b'incira bisobanura ngo mwaba bimwe mwihane. Maana yake ni watoto wabaya. Tubuni. Haleluya. Ndakeka ari Matayo ibice bitatu hari umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Atangira kwigisha ati mwihane. Akawaambia tubuni. Ibice biri umurongo wa 17 muri Matayo. Sura 4. Yesu aheruka atangira kwigisha. Yesu akafundisha. Ati ni mwihane. Akawaambia tubuni. Haleluya. Ndakeka ari muri Luka mu gice cya nyuma. Ntabwo nibuka neza umurongo. Yesu arababwira ati Yesu akamwambia kwa kandi ubu butumwa bwiza bwo kwihana ibyaha. Na habari hii ya kubwirwa amahanga yose. Anakwenda kuhubiri mataifa yote. Mwere kuri Yerusalemu. Anza Yerusalemu. Mukabwira amahanga yose. Mataifa yote. Mwere kuri Yerusalemu. Yerusalemu. Pastor. Mukabwira amahanga yose. Mwere Jura. Merijura. Mukabwira amahanga yose. Mataifa yote. Mwere Melbourne. Melbourne. Haleluya. Amen. Uretse ko Melbourne wenda nuvuga ngo ni mwihana banoza bati mubi wowe gindi. Melbourne ukiwaambia watasema wa mtumwa wewe ni tumbaye nenda. Haleluya. Amen. 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 Noneho umwuka wera amanutse. Roho Mungu aliposhuka. Petero abwira abantu ibyabaye. Akawaambia watu ntabwo twasinze ahubwo ibyabaye byavuzwe n'umuhanuzi Yoweli. Kuvuga ngo ububyutse bwabonetse yasutse ku mwuka. Byavuzwe n'umuhanuzi Yoweli ngo nzasuka ku mwuka wanjye. Ati nibyo byabaye. Babibonye kuko baada ya kuyaona Abayuda Wayahudi bari bazi ibyanditswe, walijua maandiko, barabyigaga, walikuwa wanajifunza mu mashuri yabo katika masomo yanditswe muri Yoweli. Babonye ari byo birabatsinda mu mitima yabo, wakashindwa ndani ya mioyo yao. Petero arababwira ati nimwihane. Petero akamwambia tubuni. Nimwihane. Tubuni. Nguwo umusingi w'ububyutse. Umusingi wa kwihana ibyaha. Tubuni dhambi. Icyo kizazana ububyutse. Hapo ndipo tunaona uamsho. Haleluya. Amen. 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 Ngo nubwo
nubwo warira hata ukilia ukicuza ukarudia ukanababara ukaumia sana, ntabwo byariha ibicumuro byawe, hauwezi kulipa ukabikwiriye ibicumuro byawe. faida na amaraso ya Yesu damu ya Yesu ugomba guca bugufi n'amaraso ya Yesu Kristo na damu ya Yesu. mpaka kwihana. Hutaki kutubu kubera iki? Kwa nini? Kwa nini? Kandi murashaka umurimo w'Imana Na unatenda kazi ya Mungu, kandi murashaka kuza mu nzu y'Imana, unakuja kwenye nyumba ya abantu Mungu, bashaka kwihana. watu hawataki kutubu. Imana yacu idufashe, Mungu atusaidie, Imana yacu itugirire neza. Mungu atufanyie neno. Amen. Haleluya. Yesu uko n'ubwimutso wahagarika gukora ibyaha, Unajua hata leo kusimamisha kutenda dhambi, washaka kujya mu rusengero ugasenga, ukitaka kwenda kanisani ukaomba, iherezo ryawe ni mu muriro. Mwisho wako ni jehanamu, kubera ko itangiro ryari gukora umurimo w'Imana, sababu mwanzo wako ni kutenda kazi. ntabwo wigeze wihana. Huja tu. Tuko pamoja. Haleluya. Amen. Kimwe n'umujura Ni imodoka sasa, wewe imodoka uyu munsi ukiba gari leo, ejo ukihana, kesho ukatubu, sinzongera kwiba, sitenda kuiba, noneho bikazamenyekana mu cyumba gikurikiye ko wihanye, ikafahamika kwa wiki leo bazagufuta bagufunga, watakukamata watakufunga. turi kumwe Pamoja. Imana yacu idufashe. Amen. Haleluya. Imana yacu itugirire neza. Amen. Turi kumwe. Tuko pamoja. Umuntu ahagaritse gukora icyaha uyu munsi wa none, ariko igihe cyose cya cyaha yakoze mbere kitakuweho mu buryo bwo kwihana, kama hajatubu, turi kumwe, tuko pamoja, uzagihanirwa utagibiwe. Uri kunyumva neza? tuko pamoja. Haleluya. Imana yacu idufashe. Mungu atusaidie. Nyuma y'ububyutse buhereye mu mutima wawe, baada ya uamsho uanzie kwako, hazabaho kuzu umwuka wera. kutakuwa na ujazo wa Yuzura umwuka wera, ukijaa Roho Mtakatifu azakubashisha atakuwezesha kwera imbuto, kuwa na matunda, azakubashisha kuwezesha haleluya kugendana n'Imana, tembea na Mungu, azakubashisha kumurikira abandi, atakusababisha abandi nibabona ingeso zawe nziza watu tabia zako njema, bazagushima, watakushukuru, watakupenda. Nibamara kugushima, wakishakupenda, wa murongo wa 47 wo mu Byakozwe n'Intumwa, ule mstari bizatuma abantu bo bandi nabo baza ku Mana kubera ingeso zabo. Itasababisha watu wengi watakuja mbele za Mungu. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Abantu bazaza ku Mana kubera ingeso zabo. Watu watakuja kwa Mungu kwa sababu ya tabia zako njema. Imana yacu itugirire neza. Mungu wetu. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Aba bantu mbona babyina hano, watu wanacheza hapa, umunsi bageze hano bakuzura umwuka wera, watu ikifika kujana n'abatajyana, hawataona buri muntu wese ari kubyina ukwe uko umwuka wera yamushushe kadri ya Roho. Utazatigita uvuga mu rurimi avuga mu rurimi, umuntu wese uko umwuka wera yamujeho niko bizagaragara mu rurimi rujya kuri buri muntu. Buri muntu wese uko umwuka wera mugaragaye, kila mtu atajazwa kadri ya Roho alivyojilia. Amen. 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 Umwuka wera kugira ngo wasi Roho Mungu abakristo bagomba kwiha, waumini inatakiwa tu. Turi kumwe. Amen. Haleluya. Igihe cyose muzaza mugasenga Imana ukavuga ngo turashaka ububyutse, siku zote mkija hatabayeho kwihana ko mu mutima, hatabayeho kumeneka, hatabayeho kwanga icyaha, kuvunjika moyoni, ukajaza dusigaye twigisha ibyo tutakagombye kwigisha. Unaanza gusomera muri Matayo 19 ngo haranditse ngo umugore nubwo yasambanye umugabo, ntabwo handitse ngo umugabo agomba kumwirukana, na hajaandika kwamba haranditse ngo usenda umugore atamuhoye gusambana, amuteye gusambana, ntabwo handitse ntabwo handitse ngo usenda umugore atamuhoye, handitse ngo usenda umugore atamuhoye gusambana, amuteye gusambana. Hajaandika kwamba anamfukuza mke bila uzinzi, anasababisha afanye uzinzi. Turi kumwe pamoja. Ntabwo handitse ngo wirukana umugore atamuhoye gusambana, amuteye gusambana. Imeandikwa anamfukuza mke hajafanya uzinzi, anasababisha awe uzinzi. Ntabwo handitse ngo umugore wafashwe asambana bagire gutega umusenge. Oya.
haimaanishi hivyo, haijaandikwa hivyo. Umugabo ashobora gufata umugore asambanya akavuga ati umugore cyangwa umugore waje kubize. Mwanamume anaweza kusikia Hosea yagize umugore wa maraya, ari umukozi w'Imana, asenga Imana. Umugore wa maraya arasambana kugeza igihe yabaye Kabweri ishaje n'umugore waharurutswe. Utakibona abantu bamusambanya. Mwanamke ambaye ameshakumbwa kwa uzinzi aragenda aramusanga subira amubwira ngo genda cy'umugore wa maraya, akamwambia nenda umlete mke wako. Turi kumwe. Ariko Yesu aramanuka aravuga ngo Yesu akaja ngo kandi ucyuru wasenzwe anamleta umugabo watandukanye n'umugore cyangwa umugore watandukanye n'umugabo umucyura anamleta nawe abasambanye na yeye ni mzinzi. Siko byanditse muri Bibiliya. Haleluya. Haranditse ngo kuba mutandukanye binabayeho mugatandukana n'umwabiki mu Kinyarwanda bavuga igishuwazi ko mu Kirundi sinzi ko bakiri ni iki cyo ngicyo gisobanura wowe uranakuze tuje imyaka ni iki cyo ngicyo abumi wawe nagongera kugira gute gushaka musome mu Baroma ibice 7 usome Warumi iki kintu abantu bakigarutseho, ariko ni ikintu cyabayeho kuko umurimo w'Imana natangiye gukora bwa mbere wasemwe n'ibibazo byo mu ngo. Kazi ambazo zifanya mwanzo umuntu yatandukana n'umugabo wajya ko kucyo hamagaye polisi niba utanabanje gusaba itorero ngo rigire icyo rikuganirizaho agahita asohoka mu rusengero akagenda. Watu kipindi fulani walikuwa kiachana na familia wakiita polisi. Turi kumwe. Kucyo wabikoze mu rusengero barajya kuburanira kubisi kandi itorero rihari. Kwa nini umefanya hivyo na wakati kanisa lipo unaenda kwa watu duniani? Ati sinzagaruka. Akajya aho babakira kwa insengero ni nyinshi. Akajya bagahita babakira. Anasema sitorudi. Yusi anaenda mahali. Gorunanga ngo naba nafite ngo yavuze abantu none se wowe abo bantu mfite bawe witwa ngura bafite wowe uri murabajyana he? Hao watu wao indirija mwizurira funganye. Nimwibeshye. Indirija mwizurira funganye. Ntabwo ibyo byaha byawe ntabwo kuba uri guhunga ibyaha byawe ari byo bizatuma inzira mu ijuru yaguka kugira ngo uweze ukianza mbizako wakati amina turukumwe utapita kushaka abantu 500 wazagera imbere y'Imana unaweza kuwa na 500 kusata mmoja. Haleluya. Amen. Ushobora kuba ufite abantu 5 unaweza kuwa ukageza yumwe ukamwambarira ikamba kuwa mwishe ukafikisha mmoja ukapewa. Ikigira umumaro nuko wihana ibyaha byawe kuruta kujarajaza umutima. Faida ya kutubu dhambi zako niba wumva utazashobora kubigisha ubaziko kama unataka usiwe mtu ihangane uwo mwashakanye. Vumilia na yule ambaye mko pamoja. Haleluya. Amen. Ihangane msazane. Vumilia niba umsazane bishobora. Vumilia mzee pamoja. Haleluya. Imana yacu tufanye tugire neza. Ibi bibazo ntabwo ari ibibazo itorero ryagombye kujyaho. Twagombye kujya mu byo kwigisha abantu kwihana ibyaha. Tulitaka watu watubu dhambi tofauti. Bamara kwihana tukabigisha ibyo gutunganira Imana. Wakisomeza tukabigisha ibyo kwezwa. Wafundisha upya. Tukabigisha ibyo Mwuka Wera. Wafundisha Roho. Tukabigisha ibyo kugaruka kwa Yesu. Tukabigisha gutsindishirizwa icyo ari cyo. Tukabigisha kugira ngo bakomere. Be gukomeza kuba abana. Kandi uyu munsi wa none ukipindi hiki ubupfapfa bwawe umbafu wawe ujinga wao ubupfapfa bwawe nibwo batuma duhora twigisha ibyo kwiha. Ndio maana kila siku tunafundisha mambo ya kufundisha. Ububyutse burahari kuko ni isezerano ryacu. Uyu munsi burahari ndetse na hano burahari ariko buzakugeraho ariko wihanye ugatuma umutima wawe. Uyu munsi ni wihana ibyaha. Uyu munsi ni utunganya ubugingo bwawe. Ndagira ngo mubwire ngo ububyutse burahera mu mutima wawe kandi buzakwira mu itorero ryose ndetse numara kugera mu itorero buzakurura n'abo hanze yaryo bazaza baje kureba za mbuto nziza zituruka muri wowe. Haleluya. Amen. Hapo chua yoko ni mali komeje. Haleluya. Amen. Ihane. Tubu. Ihane. Tubu. Ihane. Tubu. Ihane. Tubu. Jamii tusi. Tubu yale ambao tunafahamu.
ayabya binituzi yale ambayo tunafahamu, hari ibyo natwe tubona tugaceceka. yale ambayo Kwa pastor avuga ati nimuvuga aragenda, agaceceka pastor akicecekera. Bya binituzi byihane ndetse na bya bindi tutazi, bya bindi byo umutima wawe, bya bindi byo bwawe utekereza ko twebwe tutazi. Imana irabireba, Imana irabizi. Kandi umunsi ububyutse bwaje uzahagarara hano nzakurondora. Ndetse n'uyu munsi navuze ku byawe, ariko hari n'igihe Uwiteka azahagarara niwanga kwihana. Itafika wakati kutubu, avuga izina ryawe ko zisoni atataja jina lako kwa bisha mbele ya Uwiteka atabikora. Unafikiri Mungu anafanya? Imana yatugirire neza. Amen. Uyo muri bikoro muri byatwaye ndari umukobwa. Ajya twenda tasamanye. Binti ana Nundi Mesias ugiye kuza. Aba yasambanye ariko adatwaye nani wamenya ko yasambanye. asipo Bena akajya muri korali karirimba kabyina akagira ngo ari umusambanye. lakini anaimba kanisani Ihane utubu. Imana yatufashe. Mungu atusaidie. Indayitiwe nande mimba amepewa. Sio musore baririmbana, Si kijana yule ni badala. sio musore babyina na hari imbere. Sio kijana wakwihariye utubu. Imana yatufashe. Mungu atusaidie. Imana yatugirire neza. Mungu atusaidie. Imana yatufashe. Mungu atusaidie. Kwihariye tugatunganya ibyacu, tukandaa nta n'imbaraga twakoresha mu gusaba ububyutse. na hatuna Umwuka wera yahita amanuka agakanya. Abantu bakuzura umwuka wera, abantu bakuzura umwuka wera, abahanura bagahanura, abavuga mu ndimi bakavuga mu ndimi, abereka bakerekwa, izoro rikajya imbere, abantu bakagira ubwoba. Watu wanakuwa na hofu. Imana yacu idufashe. Imana yacu itugirire neza. Imana yacu iturinde. Wakwihana ihane utubu ubaze ba mbere uko bihana. Ulizo abo banazi ibyo barimo wa sasa wajuu turi kumwe baguha ubuhamya wakupa ushuhuda wakwambie twadusenga amasengesho y'imistatu sibizi tuko tunaomba mubona ko yakora sinzi nko mu Burundi sinzi kuri Kongo kama Burundi au Kongo. ninde wakoze amasengesho y'imistatu? Nani alifanya maombi siku tatu? Ninde wakoze amasengesho y'imisi ine? Kirazo cyo cy'ejo siku ine. Amasengesho y'imisi utarya utamira kula kunywa. Amasengesho y'imisi ine maombi siku ine. Ndagira ngo ubwire ubwo nibwo buzima twabayeho mu kwihana kwacu. Nabyo ntabwo ngubu ntabwo warisha kwasengaga mu gihe cyashize. Ugomba gukomeza ukabikora no muri munsi wa none, ariko bataranabyigezemo. Ndagira ngo mbabwire ko byabayeho. Kama hujawahi kujua kwamba gushaka Imana, kumtafuta Mungu. Turi kumwe? Amen. Tukabaonya Imana idufashe. Mungu atusaidie. No kuvuga ngo byabayeho nabyo ni kiri gisebo kuri twebwe. Yavuze ko tukiriho. Yahayo kwa sababu tupo. Haleluya. Mujye mwegera abasaza. Nakubwira ati umukristo agenda gutya, akikwambia mkizo anatenda ibyo bakubwira na ujue wewe ukurikira umucyo wo maso wa wewe usifuate nujya gushaka ntabwo uzabasha kuzura umwuka we. Wewe nenda uweze kuja roho, ntabwo uzabasha kugeraho icyo uweze kufika mahali. Imana yacu idufashe. Imana yacu itugirire neza. Haleluya. Ibihe byo gusenga iyo byiyongereye, mida ya kuomba inapoongeza, imbaraga ziriyongera na nguvu zinaongezeka, abantu iyo gusenga byabaryoheye, watu wanakufurahia na maombi. Bigera igihe buri muntu akajya yishaka ibihe bye byo gusenga. Kila mtu atafuta siku zake, ibihe bye byo ku ruhande, siku zake za pembeni. Yihariye nawe agasenga ku giti cye, na yeye anajitegemea. Itorero naryo rigasenga, na kanisa inaomba. Wava mu itorero ugapanga yawe, ukitoka kanisani kwako ugasengera umurimo w'Imana, naombea kazi yako, ugasengera ubugingo bwawe, naombea ugasengera n'ibindi byifuzo byose, naombea na mawazo yako mengine. Amen. Ubyutse wamsho ubyutse nimara kugira mu mutima wawe, wamsho unapofika ndani ya moyo wako, uzagera no mu rusengero rwose, utafika na kanisani, uzanagera no hanze, utafika tangi. Ubyutse noneho ube ubwo kongera abantu mu nzu, wamsho uongeze, kandi abantu baze mu nzu y'Imana uko bihari, na watu waje nyumbani kwa Bwana. Abantu wanajoininga, watu wanakuja kama kutembea, kujoininga, abantu baza kujoininga, ntabwo abantu baza kwihana no gushaka. Watu wanakuja kujiunga, si kutafuta Mungu. Turi kumwe? Umuntu akavuga ati ngiye nzasohoka, mtu anasema nitatoka,
urasuka surajya hehe Unatoka urajya gushika iryawe turi utaenda kutoka ubuyere ko nasuka najya gushika iryawe turi mimi natoka kusimika na kwangu iryawe turi kanisa lako. ese burya munsi ko nubwo muri amatorero ari menshi amasengero ari menshi muzi ko itorero ari rimwe Unajua hata makanisa ni mengi. murabizi nawe ugiye gushinga iryawe Na mimi kusimika na kwangu. ibyaha se Beti pale ibyo byo gushinga iryawe ukazabitekereza hanyuma ariko wabanje kwihana ukabanza kwabona irya torero rimwe Hallelujah. Amen. amen Amen. haleluya Amen. banza wiyane tubu hanyuma ube muri rya torero rimwe Uwe kwenye kanisa moja. rya torero rimwe Ile kanisa moja. ry'abizeye Yesu Kristo Bwana muamini Yesu. baba n'ibihano ibyaha Wale wametukuza mizaa. bumvise ubutumwa bwiza Wale wamesikia habari nibwo njema. butumwa bwiza bwonyine twahawe Ndio habari njema. ntabwo twahawe ubw'ijuru rishya n'isi nshya ntabwo twahawe ubw'umunsi w'isabato ntabwo twahawe ubw'umunsi w'icyumweru hari abaterana ku cyumweru ugatekereza ko dusenga no twebwe twigisha kwihana ibyaha no kuva mu byaha no guhunga tugahungira muri Yesu kandi iyo niyo ntangiriro y'ububyutse Hiyo ndio sababu. bariya abantu iyo batera ntabwo bari kubona umwuka we isezerano ni ibyacu Ahadi ni yoweri yarabihanuye Yoweri petero abisubiramo Na uzuzura umwuka wera ute wowe ndakurahiye ntabwo uzuzura umwuka we Wezi kujalo. keretse n'upfukama ukihana ibyaha Labda utubu dhambi. haleluya amen Amen. haleluya keretse n'upfukama ukihana ibyaha kandi ukihana ugiye gufi umutima wawe ndetse ukanemera ukatura ukavuga uti naracumuye ukarira amarira menshi cyane ugapfukama Kapiga magoti. amen Amen. haleluya Amen. nimugire muzigaranye iminota myinshi cyane Si kwamba nibaki dakika zigaranye iminota mike cyane nibaki dakika haleluya Amen. ariko iyo minota Lakini dakika hizo niba wowe ubwawe wumva wazana ugapfukama kugira ngo ubu bubyutse turimo turahamagara buhere mu mutima wawe ndakwinginze uze upfukame hano ukijisikia ule ntabwo niwe nisha abantu ngo bazane imirago njoo upige magoti. Siwaambi watu wote mikeka. niba banayifite baramura hano bazayirambura ariko niba wumva ushaka kwihana muri aka kanya ngwino hano wihana Njoo utubu. ngwino wihana Piga magoti utubu. ngwino wihana Njoo utubu. hari umuntu ushaka ko tumusengera muri aka kanya Ndio mtu anahitaji tumwombee muda huu. ukama hano wigira ubwoba Piga magoti usiona wigira isoni usiona haya. pfukame hano Njoo piga magoti. kugira ngo ubyutse buhere mu mutima wawe Ili uamsho uanze ndani. niba hari ushaka ko dusenga Kama unataka tuombe Mungu. mbere yuko nsenga Kabla ya kuomba. niba hari ushaka ko tumusengera Anahitaji tumwombee. azapfukame hano Piga magoti. tumusengere Tumwombee. hari uhari Yupo. hari uhari Yupo. pfukama Piga magoti. imana iguhe umugisha Akubariki. haleluya Amen. hari undi ushaka kwihana Na mwingine ngwino wihane njoo tubu. uyu munsi ni umunsi wawe Leo ni siku yako. kandi ijambo ry'imana riravuga ngo uyu munsi nimwumva ijwi ryayo nimwinangira imitima yewe winangiye umutima we ngwino wihane muri aka kanya pfukama hano pfukama Piga magoti. pfukama Piga magoti. ntutekereze Usifikiri. amaso y'abantu ntugire icyo utekereza ngwino upfukame hano Piga tugusenge magoti. Tukombee. tugiye gusenga Tunakwenda kuomba. tugiye gusenga Tunakuomba. ngwino upfukame hano Piga magoti. uwiteka aragushaka Mungu anakushaka. uwiteka arashaka ubuzima bwawe buba bushya anataka maisha uwiteka yako arashaka ibyawe byose kubihindura bishya Anahitaji maisha yako. imana ikugirire neza ngwino Njoo. ngwino Njoo. ngwino wihane Njoo tubu. ngwino upfukame hano Piga magoti. abakozi b'imana bagusengere Wakisho kombe. mu izina rya yesu Katika kristo jina la Yesu. ukira ibyaha byawe Pona dhambi zako. ububyutse buhere mu mutima Washo wawe moyo wako. niba uri umuririmbyi Kama uri mwimbaji. urakwira muri korari uririmbamo Waba katika hiyo. niba Kama uri umukristo Kama ni urakwira mu rusengero usengeramo Rudi kanisani. ngwino wihane Njoo tubu. hari abandi nabo basigaye hariya Kuna wengine nawe ngwino Njoo. ngwino Njoo. nawe ukibaza umutima Njoo. ngwino upfukame hano tugusengera Njoo tukusanye kuomba. waje twagusengera Njoo tukusanye. urimo uribaza mu mutima wawe Unasema kitu gani? ahari uratekereza ko Unafikiria kitu gani? waguruka hari abantu bari bugira ibyo batekereza Wale wanafikiria ibyo kitu se gani? batekereza babaretse bakabitekereza Wanafikiria ariko ugatunganya ubugingo bwawe Andaa maisha yako. ngwino upfukame hano Njoo piga magoti. ngwino nawe abantu baracyaza Watu wanakuja. kandi nawe ukicaye ngwino Na wewe njoo. imana iragushaka Mungu anakuhitaji. imana irashaka kweza ubugingo bwawe Unahitaji maisha yako katika imana ikugirire neza
tugiye gusenga muri aka kanya, tugiye gusenga. Haleluya. Nawe ukiri mu nzira ngwino, niba hari undushe naze, tugiye gusenga muri aka kanya. Tugiye guhagarikira aha ngaha dusenga Imana. Haleluya. Amen. Imana yacu hamwe icyubahiro. Ndagira ngo abakozi b'Imana barambure ibiganza, kano kanya dusenga Imana. Mana natabura wo mu ijuru, se umwami wacu Yesu Kristo, turagushimye kuri mugoroba none Mana, turagushimye kubw'ijambo ryawe. Uri Imana ikomeye, urera urakiranuka, ukora imirimo n'ibitangaza. Mana natabura wo mu ijuru, ndagushimye kugira neza, ndagushimye Mana ubwoko bwawe wazanye hano muri iyi nzu. Imana yabaye yo gusengerwamo uyu munsi wa none. Mana natabura wo mu ijuru, aba bapfukamye hano, Mana data wera, urabazi, uzi imitima yabo, n'abasengeye mu izina rya Yesu Kristo. Ndabingingiye Mana yera wo mu ijuru, ndabingingiye gitare cyacu, buri muntu wese Mana gendera umutima we, Mana data wera, utunganye muri kano kanya. Ijambo buri muntu ukamweza, ijambo buri muntu ukamugirira neza, ijambo buri muntu ugatunganya ubugingo bwe muri aka kanya. Mana data wera wo mu ijuru, ndakwinginze Mana, gendera umusore uri hano, gendera umukobwa uri hano, gendera umupapa uri hano, gendera umumama uri hano. Mana data wera, kora imirimo n'ibitangaza mu bugingo bwabo, kandi ubugingo bwabo buhinduke bushya, wereye umunsi wa none, wereye muri aka kanya mu izina rya Yesu Kristo. Kora imirimo n'ibitangaza, bambika imbaraga ubwo wababariye, bambika imbaraga zo kunesha mu izina rya Yesu Kristo. Bagende banesha, banesha ibyaha, banesha ibibanesha mu izina rya Yesu Kristo. Mana data wera, shimwe uhimbazwe, ndagushimye ko ubikoze, ndagushimye ko wigaragaje. Uri Imana ikora imirimo n'ibitangaza, kandi imirimo yawe iragaragara. Bambika imbaraga zo kunesha, ubabere ibyiringiro n'agakiza. Shima Mana, ndagushimye na guhimbaje, ndagushimye hejuru Mana mu izina rya Yesu Kristo, Umwana n'Umwami wacu. Mbere yuko mugenda, ndagira ngo mbabwire umuntu ukeneye ubufasha, akaba akeneye kubohoka by'ukuri, niba wumva uhatwa urebe abakozi b'Imana mugari, iyo ni ikintu gikomeye cyane, ariko iyo umuntu agikoze bimwongerera imbaraga. Imana ibagirire neza.